clear tu te in zawain chi bai vek ule tun chim chu Chinese actor thita Yu Menglong case chung chang tlem ma zong karon soido na atop thlengin min lo ngai thlak sakle sheu don nya mitam zok chuan in kan sheto in karinga September ni som pakhat khan Chinese actor Yu Menglong chu aru ilutu ko wangin building chhonga na tu vera changa taswal palin a hmuna thizui ngal anga soyani a chu police lampo ina athi dan anga an soyani masi atir phata changin mi puilam chon an oi ve lawa thil in thop engemaw taka oman ringa a phena in rol tam taka oman ring boka achan chu atlak swal na anga an soi tukver han en reng po khan zurui po ni se tlak swal har tak turani a asang ma mani masi thunei tu telamin accident wanga thi angin ron soi ngal ngot maya han chui chan ve deu amo mi han zo fia han chui zaw ve deu po omma sa hau lawa film khurla owanga thita ang maya anon chuanga thot thot khami puite abik takin a fence te anlunga oi theilo ti chuana thia changa ni relo te nuwa Yu Menglong thi ma thil thleng dom lo tak tak rap thlak tak tak te chu video mu thei tu aron viral ta sup sup maya aron likaw tanwal maya chung video a chuanin Yu Menglong chu se sakron nge ni a thi ma in ngai sak nge ni ti chiang takin alang thei ta ni mase hei khatyang video alikaw nuwa po khan thakhat chuan ile don to a mase tun thleng hian thunei tu te lam hianin tu ma man po anla nei lem lawa han chui chu em po anla nei lawa confirm taka official taka statement han pek chwa thei tur chiang taka thil han soi thei tur po ala omshan lawani accident wanga thi angin an la soi zui le tlat boka mase mi puilam chuanin Yu Menglong tan thei top chuan tuma anun na lak sak tu te chu thunei tu te lamin hum an tum tlat anga alan chau zel ta ka wang hianin mi puilam chuan heng mi swal te hi phormual phau ani theinan internet chakna an mangtang kai thiam hle ani Yu Menglong thi ni a thil thleng video leak out thara ome anti a soidan chuan chung video leak out thara chuanin mi paparuk velin kutan thlakron lai mu thean ti a mi chen khat soidan phe chuan video leak out zinga pakhata phe chuan sofa a mi pa palen ve mel tak hianin Yu Menglong chu adel betlata angai sani tinan soi mase ke chon a video leak out angan soi hi ka mu velem lawa mase abo ma lo mu man tu te soidan ani a thudi ka ni mt ero sha da har to le a hi thu nei tu te lampang po inan confirm lo bokani abo ma ka han ti khan cha thiam lo kan lo om mai thei helai taki apoi mo lai ni a tun na ya Yu Menglong soi sak ani zana thil thleng video leak out thara om an ti chu post ani changa re lo te nuwa maktak mai chung video footage te chu aborwal thap maya mo zui tu reng a om to lo wani an ti chung te chu Chinese social apps lama post vek te an ni a miterin dan chuan thunei tu te lamin an delete vek ani an ring chutia evidence shatak tur ni bok footage ron leak out piang mai abole ngal dai awangin le tun thlengala mu thei Yu Menglong an soi salai video te po omreng to nuwa thunei tu te lamin accident yan an soi tlat mai le chui chu reng an nei thei tlat lo mai hi mitam takrin hlel na ti zwal tu ani a chu wangin bora khi adai mai ri don lawani mel thunei tu te lam hianin video leak out ami te chui chuak thei der si lavin le man thei der si lavin Yu Menglong thina chungchanga thil post shin tu te zinga mei che pathum te chu an man le ang loi si a an saidan chuan heng mei che pathum te hi Yu Menglong soi sakani zana thil thleng she chiang tu anga in soite an thu sha te post shin tu te an ni a ma se thunei tu te lam chuan thu dik lo the dar ti in an manani an ti chuti line fans chen Yu Menglong soi sa tu te zinga telve anga an rin hlel actress Songi Ren la in atel lo thu aron soi to nuwa Jainaram chwa sanin ramdanga atlan chia an ti ve bokani ole Yu Menglong thina mo phur tu te zinga an soilar pakhat omboka chu fan shiki khani a fashiki hi Yu Menglong a chian chatak ani a best friend tin an soi hiala kumtam tak chungan in sheto hanin komboka tin ani hi Yu Menglong party at kaltura thlem thutu berani anti boka a soi sana sa tu berani anti bok actor fan shiki po hi Yu Menglong thina mo phur tu te zinga mi anga ngai ani awang hian a che chau chan do ni na langa concert nei mabaga ni a mase ticket som panga chawan la shala ni ome a flop don siang hle ti a shiat maya chu wangina concert nei tur poi an cancel mayarin om tin tun din muna hi chon ani hi mitam takina an huwa drone ani a chu wangin concert nei thei din muna po ding lo shim shima mi ma ding chuak chi ani ri lo shim bokani chu mai la ni lova Yu Menglong fans te chuanin in thurwalin fan shiki chu cancel makan tuma a career a chat len theinan malakan tum
tuna hian fanshi ki channa life ambition supek chwa me kala ni le nga la boycott an tum hiala mase achang tu no le chang tu pa te nan zir de nge ni aron hit ta phian zo kani Yumenglong thi nuwa CCTV footage likal zinga pakhata khan Yumenglong chu chhuada hnu kwal shepa soi sakani a khata kuthak tu berle hnu kwal shep tu ber kha fanshi ki nge hi ani anding het bur to a tin parking lota Yumenglong tlan chwa tum loman beta lo sei sa chun jom ngal tu poka fanshi ki nge hi ani anding ta boka fanshi ki fence po hian ama hi ani anding ve de nge ni ama chanjonga comment chat nu che emo athlawang han hau tur em anom lem lawa an re thap me ni fanshi ki ver po in engma phatna lam zong thil aron soilem lau bok nen tin ama lo ni lo ta po ni se a chian pa kumtam tak chung alo kom ve to athi ani a hidan pa ngai lo takina thile ngala hansu nang poina omzui shan lova amak ve shim shimani ole Yumenglong thina chungchanga amanu ngei po in thuron nei ve zeu zeu to a masemi te po in Yumenglong nu po makan ti viawani afaba chu arui chialu tu ka wanga taswal pal ang thau khana ron choi ve thawa afapa thi dan chungchanga arin hlel na tam taka ommeka footage shang lika ta lo om ve boka anu ngei po en amu ve nge yarin om masi afapa thi na chungchanga buaina siam zwa zonga rin thuron the darwak lau turin le afa patharau chu hadam taka soltir turin mi aron yena police te na trul ang angan boy pui mek ti naron soiboka afa pa chu accident wanga thi ani aron ti ni mase Yumenglong nu thuron soi du dana hian midam takan lunga oi theilo afa pa accident wanga thi anga aron soi ngal tlat mai hi midam tak ngai dan ani lova chuti rwalin mi chen khat ve thung chuanin statement lem ani an ring ve tlat thunga Yumenglong anu irom chuak tak tak ani po an ring lavani official statement suni system pan pm mangti nan soi tin tu na ya Yumenglongan achi ma anu message athon nun ber anga an soi leak out ombaka chuda chon ti hian ron soya poisa miron thona piang te han kalwa ka ti chuak ka tho chuak ka poisa ni lava ke nom tak le jiglo tak ka an lak lu poisa ni a poisa thiang hlem lavani ani hau hianin engti khuna po minon manin minon that theya ka wanglo karui heklo ti nanu chu ashil ni oma chu anu abyak tu nun ber le anu message thon nung ber ani ta ni anti hei hi kb zoom lam report dan ani boka mase thunei tu te lam chuanin unconfirm lo Yumenglong thina hianin Taiwanese lawyer pakhat point soiron nei ve a thunei tu te lamin accident anga thi anga anon chwa malu tu khama kalau ti ve thawa tin Yumenglong autopsy report chumi puite shata tlang zar turin angen bokani soi sakani le ni laute apuma chang USB lak chwa du wangin apum chu an jai sakan ti te chu thu dikani rengem ti sha the ni dona tin Yumenglong thi dana thil dik lo le fel lo om lo tak takani chuan autopsy result chu hwai takaron chhop chwa ngam ve turin angen ani tinani ba ka hianin Yumenglong offense po in autopsy report diktak post turin thunei tu te an norbok mase tun thleng khian thunei tu ten engma kan post zu tat lo maya chui chwa emo man chwa po an la nei thelo chuani hi ole Yumenglong a thina chungchang hi ke ni tan po soi thiam har chin khop mai he nang ni po in sha thiam ang khani maya thunei tu te lam hianin hum tum thup tum an nei mo ti mai tur hian thili akal chhauzel mai si a khati khop khan video te po ali kau tam to a tin a thi mai soi sak nge ni ti te po chiang takina shat vek to a mase chu ti chungchuan accident ti nan soi tlat maya hemi ringot poya makani chu wangin a phena hian mi thil ti thei tak tak enga mo tak chu omani tuima tak chain rol ani ti chu hai rual ani to big lova mase thunei tu te ber hian in confirm takin official takin statement engma anon pek hlei theilo wangin le tun thleng maya man chwa chui chu an nei thei miao silo wang hian keni tan pon chiang taka thuron soi fak fak thei tur thil kha atam lo em maya chu wangin clear tu te me lo she thiam sham donya ole khang karon soi ba ka khanin soi mai lian tak emo confirm to si masikron soi tel lo te polo omai theye comment section lama in lo soi le donya ole clear tu te tun chu mazan chuanin khati jong khani le pot mai se video ko post le tu te min lo ngai chan sak le ula tin Yumenglong khe chungchang bi ka hian thuthar confirm taka soi thei tur tia omani shan lo chuanin karon ti chuak lok to lo mai thaya chiang taka thuron soi thei le man chwa emo sha chwa ten lo ne ni chuan karon ti chuak le tur nga yang o ole khati jong kha ni phodro se